Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka nyau tarik mentau benar Jembang arajar ke Kendai. Ke office trikam jong District Sports Officer jong ke East Castles District. Kalau sedang ia ke Lempung ia kop lekai sports ke Balai Sengi Lenter, ke Ban Kot no ke Kendai tarik mentahiu benai. Ya ke belatim kom ke District Level Inter-School Athletic Meet 2019 jong ke East Castles District. Ya ke ke Lempung Lapelong Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Apollo Shillong haka balawan sebentar. Da kisau pun rio tadi ki skol na keleng ke East Castles Hills. Bat ya ke jekon na pia hakilai bentar. Bakan top ya ke below 18, under 16, bat ke under 14. Kijak jelak kai ki ban perlong hakini ki lai sengi ki kan top ya ke jeng ko mare hak jeng jengai ke basis spark meter kan top ya ke relay south into south spark meter ke shot put discus throw high jump long jump bat ke javelin throw.